Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Imam Ayyub bin Muhammad Sana. Jami'atu Malaysia Kelantan hiya jami'atu hukumiyyatu fi Kelantan. Tamliku Jami'atu Malaysia Kelantan salasata furu'in jami'iyyah. Tujatu al-adidu minal kulliyati fi Jami'ati Malaysia Kelantan. Mislu kulliyati ad-dirasati al-lughawiyyati wat-tamiyati wal al-bashariyah wa kulliyati at-tijarati wa riyadati al-a'mal wa ghariyah wa minal marafiki al-mutahati fi jami'ati Malaysia Kelantan maktabatun wa muktabaratun mujahazatun bi ahdasi al-wasali at-talimiyah. Mu'zamu al-marafiki wal munsya'ati fi jami'ati Malaysia Kelantan jadidatu wa aliyah. Yadrusu at-talabatu fi qa'ti al-mudarati al-muriyah. Tujatu buhairatun sinaiyatun kabiratun wa qa'atun fi jami'ati Malaysia Kelantan. Yasarahu indaha al-kasiru minat tulab fayahbihuna nasyitina wa su'da alil ghayah ba'dal istirkhai ya'kulu at-tulabu fil mas'ami al-jamiyah al-fahir.